Nera malagan yam ka nas diala kontin baro ne lingwa sama ka Nuer online TV channel. Anda mandu ne shan kwas nyam le no rice ne gwasama en walle ban right tiketin kone lat karodian re wika South Sudan ken re doaran dornuari. En walle e shan ka jandang re baro ka pai diok ron kine dangro wi jandang re bakel ban report me ban jelinga gwa ka do badana chito ka je braro da palping. Ku ere ler kana me bana right ka kwi kordan en chito ka dora shal ka mo warab state no kam nuare kana jang re wichin winemi bi kona ling la jang en ka warab state kana nuaren kona te kama yom kanti ban manan le roda bana jeling ka je report me anyo ka je report me bana roja lungba ka kwi akobo ka do badana en chude shal ka me Riek Gai Kok chewe ka ja ka akobo kana ne te kona shal ka berba chibi shoba ka akobo bana je ka jen lere me ngum shupka ka ki ngum le rode be kon dial tika nga shimrung tin enono and manduni sham ko sinyamale anu ruasin gwasame bana rochen wale ke very important report to be kon dial ke linke baran palping ke liengdien ko te gatung wan long te de kon ka nyak ring dialati to choose county ke ti shanung ti re doaran kirme yadit wan magore jeno der ka batten dundo ngode no cheja luang so bana report nyamban jelen gwasame kare report kan mo bala koren dana chitwo kam jani kan wari ka dora shal ka me warab state because report ana chala da janka chala da nuari mat babana jelling ba no ngum shor la rai wishing gunimi no bukona linkel ko jena very important message gor jeno bran bashar be latin kaleng go je ki mandan le rode ngu michitwok no kenyam bana rache ka kwiri gumnan ci tore wishing gunimi ka kwinanten content chala do shanak ka dor shal ka me gogrial East County bukona linkel ka je report mene take a report mission ka shala da wo shi to ka gogreal East County jana wajane take ka United State chala da kan shi aka makarun wangalong ngwanen wore shaga magna baka kan shi kan ngajino de ka mak kama ga dana maka ka ki dor dana shama ka dor shalka panom akir jen gwadan en chamak ka dor shalka to shapuk jen gwadan tiken ka oktin ki chawken chaglatin ke report dana shalat aken karwa jen ci gwa me chala do ne ne je teke ngane ki bon ngane ti jel ka me ka ngane to chala do charere alaka jel kan ka me ken di alkel wa ken tiken wuci mutaka hok wa ci kana mak mi kana magan gwasimo ko tana tege tinare wuce mo no wa ci kana hono no bikanok bikan ka page ka jowo dana chalat gwasame ne den kon tila jang ci gala no shingwanen ware ti jen kama yom ci gala no chao ken chaga nang ere ko mo shete ke liam ci toktin ci kana report no ne chane di jandang ro sha kana gare ko mo no ke de kel ki de South Sudan People Defense Force mi shala da kan bo shanak man ne dial ko na shanak ne di jandang ro ka kore ci kana bilad no shane di jandang ro bangwan shaka mush ka bot Pingen kono ci tes nen gwasme ke report anti kana lati kala do kene di jandangro bangwan kene di kono te ka bot en yok ci kala do ne en gwada dan en wa na maktin ko jen dewich ko ok miten jen ko ok ci kala do chaga page ok to shop ke kit chaga nang anetin konen ci ka mak ci kala do ba sha dor ken chaga dak no dorun kono tigatin ka jodan kana lat wacin arodian bar ki sharen bar ka mana le roda ki ko ko dan ci tuwo en kore me mi share pode mi cine jandang ro shaga ne gane kene jandang ro bangman lat ke jeno shio te kene de kwatar gene ke but lat ke no ne me mi shale kettle rate ala ka wa pay ni hok no wa ken pay ni hok jodan ci alat gwasame bino men ana ci tuwo ka jen kwipe yo ko mo cene ti jandang ro chaganak ka jibona ti jandang ro bangwan ka cer jid wait di ali chop ke kit chaga jago ba chaok ti chop ke kit chaga peje kan chika neten kontin tere win gwada mo chikan ga joirar ka report ana chala da wachi de ina SSPD abo charen matin ko lokan neten konin te ka ok ke nyini kan bo ka SSPD neten konin cha gwa ngwase me no ke je report me kaneten kontin jen kama yom kan ti United State going kan wari ter shong Malaysia wa going kan go tikan ga tet ka ko dan cho da lare wishin gidemi
Naitin konti la ler la kan kangun en winami chet ke jang en kon la roi ketub ke information ni sigala no kan mana de to ke mana nuare ti jen kama yom kanti kan mana ti shwala ke ter shong gwaza me situation wa be je long ke ko ngai kona tama ke kan nin ti shiwe ti chi kor joro nyong ni gatongwan ka jo chalat gwaza me awa ter shong malaysia man ga kana tayi da ni sha cha je je ko ci kim yadi ce kujendan anti jang tin ce jamek ce man dana ngai kon diale jaga ne tin kon tin ten winami ko binare nak ko jaram dana ku dial kuka lat ke jaram dan to go bina buga tiga dak so on tam right now bel karodian ka ta dana to kur ke je ko medan me to worode mitek taga longai ke je no ngani nuwer kan ngani jan la kan o ken kan ka pe ni won bada wa level me ce won ya longa tama ko ci liam di ce tuɔɔk ano ka re kur kon lat karodian ko be kon kula tene nyugwa ke ken kora tit lat ko rudien tene right now dor shal ko mogo real kan ki ka warab state no ka ta dan kan lat ke jen go netin kontin la ngene nuri atin jen kama yom kanti kan ni shi kan okto chop ke kiti kan kanang no ka chikan ne jandang red bongani ngana mo bot kan eti jandang ro ti shi yeken test nien na titide ni SSPDF tegatin ke report dan chalat gwasme channel right commandant la ro ko bi kon kula tika understanding murungu no kor to ga ri ko kor cho da to ga bang rewa kiro to bang la ti ga tar ke gwa da na to go ro ten right now ere kore me che tika ni ngwani chi chu je long chir ngai kona no telekon teleyo you know tidial shike je ka ta dan kana report ke je mai kona South Sudan la nango kipe jok chetung wana long to bed batch you know chagan nang re wike South Sudan coach kada dial de cha ka chong kala mandana ba belanga e kir me yadit ko kir me yadit chaka pal ne de konen la ok la ka peke no chaka palo ba ka peke kir me yadit chane dial chaka dak chen wore kana jang chaka dak ku bika te dagla ni ki chicken bete kamar chanen bo no chen war ba ya kot kana den konen shal ka jabe alam murle ni chang te ga do mo de ga mar kan wore ga je yos ke kum kir me yadit janda yana lingno la kir me yadit la ka mo je ka mech ko ba wore ba ga kula naga kan ka bi ko wore kan kanang kan ka amena ga nuare a chenga mala kan jang la kan ga wiya ban nyang la lat ke re wi bo ke jong le state ala men lat ka ke wo bikan ware bikan ka gang joki bikan ka tag joko bikan ka nakke bikan biga la ji tara kan ware ko kin ware kan bila focus katin kon lat ke ku mikir mi yadit amrai konan tama kora me che we kam bej so shari por ma chajalat kade kon dial te kan ngaitin en wo chikoya tuoka kam gogrial ngane gogrial kan ngane nuare changa me lajo ya nan kam kam shoro lut wa ke ngane wo ko kan ka pejo ngwad mo chi de na ses video chare ni matin jandana non kor so na mo de kon link manana chalale nono bana we ka another report before kan kon we ka report dien temu gor bu kon ngai dio je shi medan chi to ka biam mum chi ajanen medan kwi hok anyok chingani jan chare ni matin ka wa gorwok ka nyok chi de na SSPDF chare ni matin jene kul tege pege dan etes nien peg midit ka kore chu de na SSPDF chu kare nyal jag de je kon ngan ore nyal che bogane so na me plan chala de kirmi yadit ka wo be nuari baga jaga ji ter jani chen men chen wore goro de kan ji ter no jaga jang ko biken tege ter kanetin kon la nuari ka do ko bo kul te wi ko am kan o be jang baga confusion o metega kone tere kon kan nuari so a confusion jan ko ken confusion and then the day bukon ngaje no nuari kan jang ka kel bare ko re me yos ka ke kum kirmi yadit ko nuari la ya buka kama ko ken ano kan na ka jo ken o yen chwarwach bana we kan na the report mu dong de ko dan palping ke liang de situation entere we ka ko beton banjelin gwas me ka je report me mi jira mi jidit gwas me gor jeno jin broad palping ke liang kan me ko betin kon lat ko den bi ka chuling agwa ka do badan to ken ke je bana we ka je report me ano ko de ran der te kan ngach kam dan le roda
Tiaga mu chalat gwasme mgoro banyo yakel ka kwi Dr. Riek Gai Kok. Dr. Riek Gai Kok wajen kana ne katin konan shi wede ka Akobo wa charen matkel. Bana report bana kulinga gwa ngum choda lad ki ngum le rode ki plan de jikana ladoni ko bikatere wechen winmi ka ko banjelin gwasme ne. Ke report den chanu ka ci chopka gwasme mkwala goro nyaga yakel ne. Ware Dr. Gai Kok shewe rewich ka Akobo ka wuda rewi ka Akobo ke report ana chalat wejen were wich winimi ko benetin kontin lan were ba ko cholo no lonya rewich ke lonya jok no ka ta dana lat ke jegeje bana me ngoda bo ka joda ana chalat wa beje mat ko Dr. Gai Kok poinde awa man we ga jere we chi jen mission da nan dong we kene di ala koken mission we ga je a very different mi bana nyoko mu nyako ne bo gwado men wo amu we Dr. Gai Kok ga je doro shalka mo doro shalka mo ya Akobo ko ngai konen di ala konen lat korodian chana ga men lat bo gwasme kai pora chano wa Dr. Gai Kok ka gwase da ne cha Akobo cha je kap wa charge nang re wika Akobo wen winimi but before that chana ko getting kon lat korodian kamen chalat wa cheteke denyeti goal tiji shobre wika Akobo kan denye to ti jor to goal tekete ban lingwasme kan bon denye to te chana re wika Akobo mo gwade shin ware ge jenten me chi civilian shi ge jere which kace denye asfela yo charen were which wa cha denye to koken cha nyo munonga ka dur tin kon tila jitar nwari kan militia na kona shanang rewi ka Akobo town tandien kanetin kon tila jitar nwari lojel kan kelke deni asas fidiab kane de totin kon shibben ka shalat Josh ka shanga jagwan we chubre wi ka Akobo ka kan denin kontin la jitar nwari wata anyak tigatin anyak ke ber wa shika bere which kelke deni asas pdf kanedi ti awa kanedi kontin tere which ka Akobo town tama kan barato wati ber tigatin kat samurle bo tigatin bo tijal kelke deni asas pdf ano so mishi kana me ne tumwanti kanano kan ne ti deni titini tella deni bartini ka deni tat no ka deni murle mission dia na muka Akobo ano ko bayina man bana ngaje long ne ka gwade da na isha Akobo me sha je ke cikin ya di ce goro bane di ala ti tala gitan war baga nan rai wuce lo goro no bi ko shin rai ka Akobo bi ka tet ka kan dan ni ke ga gwada kon bi totin alo lat ke je la base mi ban wer di al ba ka tagrar ko shikan bi lare wi ka Akobo lo shira mi de ko la no occupation minute kan ma ko bi ka don wer ka li bi kana dak and then bo tane juwar bi tane kan ten gwad mi mo won ware wukan ka mishu kan karo fuji kam ke gwada kontin la shi wutan no so kan ne ti kan bon ti ne ya nang re wi ti kan ke different mission okay tikan ka te gold gor kan kare which tanat gor kan obikan wer bikan ka control ano ala tanat gor kan obikan wer bikan kana kala shir revenge bikan alet ano tandien ngai kon diala no gor kan den wede ga jen ka Akobo ko ngai ko la kon alinga berbere kan wa Akobo dora kuji mon wer bi ga jenten so take a different mission metekaten amene da to shalga to te adbon gor no bikan tiketer ano kan wari ka dobra ngai kon jawore de tukon keter bon won ka ke but use ka ken tame kuma kirmi yadi tare kore mene and situation mission kana me direct one chekanong kari riga toni kari te dong bi beje long ko gwasen be shanam gi kirmi yadi de no dong ano ko she all the counties kan wari ka kap what the situation buone jen ka wonyam ngai ko no South Sudan te ka communities ni tungwan ke dor tungwan shiga jang karo ka shiga wara karo den tana shingalong ka jang kel ka korgwa mebar tela korek malarek dung da la dungok dong shi control of territory ki dong ba wi ba ka kep
no don't la jen shanga nyam tamen o kum kirmi yadit be janka dialan content wana motin ta SSPDF ka kan joro content lokan waratin la de ko larno jitie kan waratin kwa border kwa shirkel don't la jen nyam no be ka use ko bi nyingan war but they know very well and in the end of the day bo je ka kelon so metu ogwado me mukuru to Akobo the bejelong you know of course they know to SSPDF and don't they can take a resistance but more the ne kon me to ko wi diala koken we are do me to ka pa you me to ka area koken the similar situation can happen very soon no so ngai kon diala chikem ya dit cheka ko manu ne tin kon tila nuere ne kon tila dit chigwere wi boka Akobo. So na me similar situation down there with woga shirme da na ci to ko ya radio kana saran wi me so ngai kon di alti dialati Ramadan an toke e kirmi yadi e selbe kirmi yadi je Ramadan en goro ba nueri ba ka jo gone ken dia ci men kan la dore de lar no chicken can't is min wadi al chicken ka capture them right now kangai kon en ka tok de morai kon ka tok Nuer dormidit Nuer che de pe ka kane de kon la kwar tentenial tin kwala use kirmi yadit wana pe mi di de long mongod kan ti I can we kum kirmi yadit and I was reading a message ka tan Nuer in kontera jano e kire dor e ko moja na ka yo ke da kula dor de dor and Nuer dor jang kire jang so dor ko jana jang wala kirmi yadit chela pae tika dora mi pae kok ko mu wala no kire dor ko tika you okay na de cha kok kane shop ko dimi buka dor kulo formo ka dor la tika population ba ku lara no na me dor ko jen cha pega me cha chop yen 1 million jo yen wero kona te kel kirmi yadit ba woto ko yen dor mutaka kira ba sholo no dor kirmi yadit kamisi yen kwa dor kirmi yadit mo shia chion wer shia ja chodo pa ngaje no shia we already ke yen dor din tera mbulo complain bu yin na ko ne de gorgo no maiken munda so right now and situation to concern very complex so mi shirkana me mi ga je no ba ne tun ba ka intimidate da men ne na diene tun wan wu kare re wi ka Akobo eno ke wa ke diene lot ke long re dwaran kon were ati chilet ki chika tun wan kan la to go kan da taiken na na te tan de ni chala no cha de bel ko chiga dong ka no ka tele ka lat kan ka ki tele ka long dong da na gor no dong boro la dika ban ngai ko ne wode ala dor jiran wayan cham ni tuot tendere cham ko kan nin selfa kira to kada tiene shedaman ko kon kanen ana la kan ka gor no shenga dan cine to kon were cine dor ken dial ne ko mai cine ko mai ken dial bune ku kan were kontin chan were ken betray tin chan were ken chaka luk bune ko gunyo ko menak ne ka mela yen ka kwen yen were kon te kwikem yadit dio jen o de yen adelo dundar la jetalong kwala kwich mela yen ka kwen wala yen galmi social media na kun shi aga bu kwen ke shi aga block yen kwen yen were lat ken ka ko ne tin dial kon lat ke jang even jang panken lakin feel sad long ko manalet kon malet kana ati ga garkel mu churu wud janga na mo chara jalong you know ana gor jano de janya ya kel chara koraj midit ana de yan diale inte ga ngitin ka jo chalat gwase me a jo mi bej me dong de yan diale ngaje no kir mi yadi melade de destruction kana de kontilan wore kel ka jang don't they go jeno kir mi yadit aramu gwa no wude me be nya ya kele wujanka be nya ya kele bi aling mandana de wude nen kon magwase me shale angel machar ana be video de be nya ya kele den bi amana ala gwaze bi aling you know be translate bi aling mandana de so chana linkel. The President Kiir has no vision to take the country forward. The current regime does not represent us. If I tell you our assembly today in Warab still sits in a prefab, we are still in containers. The MPs sit in containers. This is a fact, you can go yourself. Or if you have a friend in Warab, you call him and say, please go to the assembly and call me from the assembly and tell me what you see. The whole ministries are still in containers. The referral hospital
like the one you have in Bantu, the one you have in Malakal, the one you have in Wau. There is no single referral hospital in Warab state. The one that was supposed to be built has now taken 6 years and it is still in foundation level. So the president himself, if he goes to his own home state and he gets sick, he will have to be transported to another state for referral hospital. But him, he has helicopters. What about us, the innocent 1 million citizens of Warab, who don't have helicopters to fly them out of Warab? Where do we go to? Nowhere. You have to, if I go to my state today, Warab, flying from Juba, I have to land in another state first. We don't have an airport. Correct. A small airstrip where these small planes, Fokker 50 can sit, is not there. I have to land in Wau, then take a vehicle to Kwajok, or go and land in a will, then take a vehicle to Kwajok. All I know is that these people have totally failed, and when they realize that they have failed, and the whole nation is going to rise up against them, they started killing the Nuer, so that the Nuer can also kill the Dinkas in Upper Nile. Shalim, a Janakuma Kirmiadi to fail already. Ko changani himself became a yadi find the homeland kia dora find the jack telegen dwell wall no tele char tele but kia take a renal so we make a gay there a gn no there with the dn chamala genamo then there with dwell walton and your god may shall be coach you couldn't kill yadi to fail ko banat bakamat and then you took benware bakanak then benware big a jam kanak. From there, because we were talking about the focus ko kill me adi te de ngud la demo. So again lat ke wude me. Again point kill me adi te fail ko banal bako unite. Na me kiro daga na wara kana jang. So na me agad wude me agad jane. Nen kon me shigan wara right ne wud janga. Chala angle machar. Again kir television ko be wud be janang niam. Be dar wen yam de gomu mo ci kill me adi kuna ko la quote ko be jank power ka jana che fail tell development mun wonga just tell you to bo mun wonga so ngum talk o created fail already mun yan wala min kan ga jang right now shimulat ka men tamal ku kan all Nuer area ku kan la territory kan ku kan ga cap na me o burje no bu Nueri kana jang bu ga tere ko midit ko bu no che jang to gane da kona dakadoran but in fact ramdan tigare nga e kin yadit jen kwana la jogo no jin lamya dier kaneten kona naka so mun Nueru no ga retali da buga ko buga to buga na bugan ko na ki buga ko buga to to an wari shuga bel ko Nuere tiga tel other alternative da dien mede kana lel den buga do gang no so that every dinka pulls back and say oh it's not there. Wait. I have to learn in Wau, then take a vehicle to Kwajok, just or one more time. Will, then take a vehicle to Kwajok. All I know is that these people have totally failed, and when they realize that they have failed, and the whole nation is going to rise up against them, they started killing the Nuer, so that the Nuer can also kill the Dinkas in Upper Nile. Correct. So that every Dinka pulls back and say, Riek Machar is coming here to kill the Dinkas. So we better stick with this useless government of ours because it belongs to our tribe. This bubble is now busting. The people of South Sudan are beginning to realize, that this is a failed government that wants to utilize the ethnic tendencies and the traditional differences these two brothers, the Dinka and Nuer, have to try and stay in power. It has no vision to take the country forward. So right now, Shannon already, tell them to me, don't you go no lala me. Mishala the wood shall anger machar again correct. Alan Wari accord already, a wood shall me kill me yadit. So the same thing use a Kennedy tea, Nuer titini, more the Kayoku and you can displace. In the end of the day, near the corner Timbukuru Telkangani, Kajankan and Nuer. While Kir take a power, Chafil Telemilade is not doing anything. So again, kwa kona jugo no de Kir amu chudot kaja antama tell me chudot kaja Kir South Sudan already South Sudanese community chaga divide already angai kondi ala ko lar ko de me cattle raiding issue ko na to gwasme Nuerita dana ku kan ko ter kaje ke gan karudin kaje ti diale ngai lel kama kume kirmi yadi te jen misale ngaje ngudi malar jeno nene antama ko shi kim yadi che Nuere ranak yo be ko jugo no antama bana rudan gang ko Nuere burken ring machar be de jak ke bana baga jak be kon bana
nganak so na we mu ku kirmiya dit ku krene ka shi to te Nuer we jang kan nganak so na me amila roda and this can tell related issues come on when she me didn't fight work but right now occupying territory Nuer ami did one pipe a tactic call me yadi chairman shalen gwasmene so right now there are a lot of challenges to be to work gwasen be security challenge ba community division na la work competition ba bedetin bo re dwaran ka jang kan Nuer ka ta dan ne ko na jenolar ke jang won so right now la ajana na kula chere no chi ka jang dial lat ke di chudi loto kasi kan Nuer dial bo lat ke di chudi loto ne to kon kan Nuer ti na kana yu chirmen te ka jang ka gor kan yu ku community civilian go na goro bu godi nak you know ku kan dial ko le jaga ja shoot gwan mi sham ka resources dabni petroleum chakun gwa da dana we yo wekatin kan resources din kon ku ta South Sudan pele te chala resource ne so ne me da gen report dan and de kon linkel ka gor jeno de nya ye kel gwasme mi jira mu jidi gwasme kan wala on TV channel gorno jin be subscribe ka bi notification bell bi twan ko gwa da dan ce te ke report mi ci bin be chama la shi be kaye an bi ta kamal bye bye